Ovo je kamen spoticanja, stub aktuelnog sukoba Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I za sada samo uspomena na doba kada je Hercegovinu i Boku na ovom mestu delila administrativna linija. To ide upravo tako kako ide ova žica sa ovim najlonskim kesama što smo privezali i to vam je to. Sada samo žica sa kesama, a od 1699. bila je granica turskih i mletačkih, kasnije austro-ugarskih teritorija u Boki. Reč je o takozvanoj Grimani, kasnije Moćenigovoj liniji, koja seče teritoriju današnje opštine Herceg Novi. Ta linija je, da ne pominjemo sad sve mene i promjene i sve međunarodne konferencije, ona je praktično opstojavala sve do neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Da ova linija nije ukinuta posle Drugog svjetskog rata, granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore danas bi verovatno izgledale drugačije. Tačnije, Bosna i Hercegovina bi bila bogatija za nekadašnju opštinu Primorska, koja obuhvata mesta Kruševici i Sutorinu, koja izlazi na more. Ipak ovaj prostor od 85.000 kvadratnih metara je sada deo Crne Gore i pripada opštini Herceg Novi. Istorija nas podsjeća da nije uvek bilo tako. Sutorina i Kruševice, koje se u svakodnevnom govoru nazivaju samo Sutorina, 250 godina pripadale su opštini Trebinje. Znaš Trebinje tamo gdje? Pa ovo je vaza bilo pri Trebinju i tamo su bile svi papiri kao što trebalo. Išli smo tamo vaza da donesemo. Povratak u ta prošla vremena je početkom godine postao top tema kako u intelektualnim, tako i u političkim krugovima Bosne i Hercegovine. Ovo je toliko ozbiljno pitanje i toliko je strateški to važno, da je van pameti da mi dozvolimo da se Hrvatska kao lav bori za morsku granicu sa Slovenijom, a stotinama kilometara mora ima, da Crna Gora jednostavno se bori za prevlaku koja je uopšte ne pripada, a u isto vrijeme nama hoće osporiti našu legitimnu borbu za prostor koji je 600 godina bio u posjedu i preko 600 godina u vlasništvu, jer mi nikad vlasništvo nismo izdolili na Bosnom i Hercegovinom. Inicijativa da Sutorina opet bude deo Hercegovine ugledala je svetlost dana uz obrazloženje. Da tuđe nećemo, a svoje ne damo. To poručuje čovek koji je u BiH parlament uputio rezoluciju o Sutorini, jer Bosni i Hercegovini je dodaje stalo da vrati svaki pedalj ove teritorije. Mi ćemo se za državu Bosnu i Hercegovinu i za državne granice Bosne i Hercegovine zalagati isključivo mirnim i demokratskim putem i pravnim sredstvima. A pravo na Sutorinu Bosni i Hercegovini, tvrdi ovaj političar, garantuje daleka prošlost, Berlinski kongres iz 1878. Tada je utvrđeno da BiH osim kod Neuma i ovde izlazi na more. I upravo tih 5-6 km obale glavni su razlog plovidbe u istoriju. Ovo jamo traže da oni uzmu ovo, da izlaze na more, tu daj što ja znam, da dolaze na kupanje. Oko 1000 meštana koji žive u 12 sela sporne oblasti na ideju da ih pripoje Trebinju, udaljenom pola sata vožnje, uglavnom se smeju. Pravo da vam kažem, meni je dosta tih više što žele da pripoje ovo i ono, najbolje je bilo da se jašu svi. To savjetuje bosansko-hercegovačkim političarima meštanin čija kuća tik uz nekadašnju i potencijalno ponovnu granicu. Ja sam sebe zovem prva kuća u Sutorinu ako počnemo s ove strane. Danas živi u Crnoj Gori, sutra možda ponovo u Bosni i Hercegovini, a ako bi mogao da bira, želeo bi da sve ovo opet bude Jugoslavija. A upravo na početku one Titove 1946. Sutorina je pripojena Herceg Novom. Na taj način Bosni i Hercegovini je već 70 godina zatvoren izlaz na more kod Boke. Da je bio neki referendum ili nešto, ne vjerujem da je bilo. Odluka je, verovatno bez pažnje, u zajedničkoj državi kada je važilo pravilo sve je to naše, doneta odozgo. Krivci za to su ova dvojica narodnih heroja. Sa crnogorske strane Komnen Cerović, ministar u vladi, i s druge strane Vlado Šegrt, predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine. Upravo on je istraživaču i autoru knjiga o hercegovačko-bokeljskim pograničnim sporovima potvrdio da je kumovao pripajanju Sutorine Crnoj Gori. I oni su formirali neku zajedničku radnu grupu i dogovorili se da se granica pomeri tako što će granica katastarske opštine Kruševice prema katastarskoj opštini Zubci, koja je u srezu Trebinskom, da u buduće predstavlja državnu granicu.
Ta relativno nova državna granica i danas je na snazi. Nikada nije došla na dnevni red Skupština dve države, ali je potvrđena raspadom Jugoslavije. Iako sada predstavlja temu političkog sukoba dve države, pripajanje Sutorine i Herceg Novom stavilo je tačku na brojne sukobe meštana. Nekadašnja Grimani linija bila je uzrok višegodišnjih varnica između sela koja su pripadala Trebinju i onih koja su pripadala Herceg Novom. Iako su s obe strane živeli etnički jednaki, granica je činila svoje. Razlog animoziteta bila su ova polja, tačnije, ko ovde kosi, a ko vodu nosi. Ko ima pravo da skuplja drva u kojoj šumi, ko ima pravo da koristi koji izvor, iako je tamo oskudica u vodi. Znači, kad će neko pojiti do podne, neko će popodne, jer se od toga živjelo. I sada se živi od toga, ali razmirica nema. Ove koze slobodno se kreću. Za njihovu vlasnicu, najstariju meštanku Sutorine, zato dileme nema. Dobro je što ovaj prostor pripada Crnoj Gori i tvrdi, tako će i ostati. Šta ja znam kome će to da pripane, ono će stađe i stalo. Ja ti kažem, neće ga ni ovi ni oni. Ako god ne se pljuni mene. A da je ovi ni oni neće odneti, sve je izvesnije. Kako vreme prolazi i u samoj Bosni i Hercegovini ideja povratka Sutorine sve više nailazi na otpor. Od kada je ovaj čovek predložio rezoluciju o vraćanju Sutorine u Bosnu i Hercegovinu, taj dokument je nekoliko puta bio tema u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Ustavotvorna komisija tog doma je održala javnu, a nedavno i stručnu raspravu koja je dala zaključak. Jedini relevantan dokument za granicu je Dejtonski sporazum. Isto misli i Komisija za državnu granicu Bosne i Hercegovine. Inicijativu za povratak Sutorine vide kao čist avanturizam. Sutorina nije sastavni dio Bosne i Hercegovine. Takav stav odobrava i prvi čovek Herceg Novog, čija bi teritorija bez Sutorine bila 36% manja. Za nekadašnju liniju podele njegove opštine kaže: Tuđa međa je podijelila nedjeljivo. Ponovno dizanje međe bilo bi zato, tvrdi, ružno i tužno. Jer kad se gleda istorijski, prirodno i etnički, Sutorina je nedjeljiva dio Bokokotorskog zaliva. I sam je živeo na 100 metara od nekadašnje granice. Ne poriče da je bilo zađevica sa komšijama koje su pripadale Trebinju, ali u svemu tome ih je ipak mirila Boka. Tu se zajedno živjelo, trgovalo, svadbovalo i družilo, tako da iz svih tih pokazatelja mislim da ova priča nema nikakve realne osnove. I dodaje, zabava je za narod. A ovo bi mogao biti dokaz za to jest da je politička inicijativa za povratak Sutorine zagolicala bosansko-hercegovačke građane. Tuđe poštuj, svoje ne daj. I glavu ću svoju dati, a kamena jednog ne dam. Naša zemlja pripada nama. Samo su neki od komentara potpisnika online peticije Vratite Sutorinu Bosni i Hercegovini. Smo zatečeni smo tačno sa nekim novim tim prepucavanjem oko Sutorine. Kaže u ime meštana, prvi među jednakima, predsjednik mesne zajednice, da Kruševičane i Sutorane neko ovog puta i referendumom pita u koju bi državu, siguran je da bi Crna Gora bila jedini izbor. Pa teško su promjene tu. Ipak je to vezano sa svačim ekonomskim, sa svim školom, svime. Tako je to nije lako preko noći prelomiti. Ipak Podgorica je prelomila lako, baš preko noći. Bosansko-hercegovačku rezoluciju o Sutorini skoro niko od političara u Crnoj Gori nije komentarisao. Ministarstvo vanjskih poslova se oglasilo saopštenjem da je razgraničenje Crne Gore i BiH završeno i podsjetili su na stav međunarodne zajednice iz 1992. da nema prekrajanja republičkih granica. Osim pismeno, Crnogorci su ipak na inicijativu oko Sutorine odgovorili i jednim praktičnim potezom. Odložili su slanje ambasadora u Bosnu i Hercegovinu. Tako je republička vlast u Crnoj Gori na priču o Sutorini stavila tačku. To je politički bezveznjakoviću palo na pamet da otvara, posebno kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, da otvara problem tamo gdje ga nema. Ko je pominjao Sutorinu 90. kada smo se razgraničavali, kada je Bosna referendumom postala nezavisna, je li tada neko Badinteru i ostalima koji su stavili pečat na našu sudbinu, a mi prihvatili, je li rekao ne, ostavit ćemo u fusnoti problem Sutorine pa još nešto. Nije. Bosna je napravljena kako je napravljena.
U senci ovog istorijskog zabavnika koji odgovara na pitanje čija je sutorina ostao je jedan važan dogovor Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Krajem prošle godine dve republike su utvrdile predlog ugovora o državnoj granici, čijim bi potpisivanjem prve od svih članica SFRJ rešila pitanje granica. Po tom dokumentu, koji je trenutno na klimavim nogama, sutorina ostaje u sastavu Crne Gore, baš kao što je i danas. Da je nekada bilo drugačije, meštane koji brinu svakodnevne muke podsjeća samo ovaj kamen spoticanja.